suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bil bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqimun. Nun. Ulaika ala hudal dan bihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allahu la ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa tuwasa walahum adzabun adzim. Allahul azim. Siapa namanya? Handa Askadina. Nama ayah siapa? Mutakin. Nama mama
siapa? Siti Umi Khalifah. Kak Kanza berapa tahun umurnya? 6 tahun. 6 tahun. Kak Kanza kampungnya di mana? Tanjung Debe. Kak Kanza kelas berapa? Kelas B2. Siapa ibu Kak Kanza? Bu Cuk dan Bu Wirda. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.